Sebelum mulai, klik dulu. Klik dulu ya. Mugua koci piot saminda. Mugua koci piot saminda. Apaan sih itu, Kak? Itu mah main nyumput-nyumput. Nyumput-nyumput? Apa itu? Boneka selama tembak-tembak gitu. Squidward. Squid Game, Dek, bukan Squidward. Nah, iya itu. Wah, Kakak ada ide mah. Kita main bareng yuk. Main Squid Game. Iya, seru. Dek mau ikut? Ayo, mah ayo. Ya udah. Wow, kita ada di lapang, Kak. Iya, Dek. Kita ada di lapangan Squid Game. Keren. Kak, lihat, Kak. Itu bonekanya. Boneka raksasa cewek. Hati-hati, Dek. Nanti nembak loh. Kan Dek diem. Jadi nggak bakal nembak deh. Mugunga kochi piasab니다.